Bos días. Imos realizar o sorteo da fase de ascenso a primeira junior feminina. Comentar que se disputará en Marín o venres 29, sábado 30 e domingo 1. Venres en horario de tarde, sábado todo o día e domingo de mañá. Vamos comezar a colocar os equipos. Río Ulla, Maristas Coruña, Baxi Ferrol, Perusiñas Cidade de Lugo, Carmelitas Vedruna Garra, Fedesa, Miralba Celta, e PBB A. Iremos quitando un equipo e colocando en cada grupo. Vámonos a denominar A e B. Tentaremos que non coincidan os campeóns no mesmo grupo. Grupo A, Miralba Celta. Grupo B, Fedesa. Grupo A, Carmelitas Vedruna Garra. Grupo B, Perusiñas Cidade 0708. Grupo A novamente, Maristas Coruña. Grupo B, Río Ulla. Grupo A, Baxi Ferrol. E grupo B, Porriño.